Gosa. Ghana this my guarantee for so far Adwenepahene aka Enkrata mu King Kong. Abusia eni de kwaso ba so no ade no ahye video no sa pepe ye nche an kwase bia twineti a. This time aka che mo se mapie say sa ho ya afo no nyina na mo hunu se mo nyina no omo ye fake. Sa pepe. Abusia eni ma kwaso bebre sabi enyansafo eni makasa. Atiefo mpanyimfo bebre asofofo sof maamefo eni makasa sa Adwenepahene. Ya hu se no ma kwaso no boys no eyotan hunu ena omeda omotan wo Adwenepahene nka wo de to oboase na tete break ye de kakra abusia eno kre mejo hu nsem nyina ye de etum enam se sabi me de obu ene ne de ma omo no but ewiase no sabi se obi jimi a na oma nipa na so obi jimi because social media ene ye de ne wo so maka atro mo se sa boys o mu nyina na omo go Germany no mbekire mu de nti a omotan eye Adwenepahene na sa branti we se won kwa de wa jimi sine obia sa brante no da ho no wono wa jimisine wo bia me yama se ka me mfi no but we mpodi e me ba no ketuwa bi na osa twene bi mu a me ma ne ehu se ewiase se obi kan wa na obi jimi ho a Adwenepahene so se metwa amanfo tu me bo a me ma ye first victim so se metwa amanfo tu me ma ye de ka abro ama wo wono oba na won tie na waye se football oba na wa honhono na waye se dwarf oba na busuafo apono oba na akọwale na montimi anko o my Ghana mu oba na akọwale na edam Enkrata enti akọwale na oba na otwe oba na free Italy mo fa efom ema oba na ba house ko Spain ko ye Enkrata anye ya obetena wo ye gagai mechire wase ene de me be ball punch wo me ma o down flat we a small boy we are crack tikete mpanyifo ni makasa miyesa mi nkasa biem wudi nkubesi kwase ampanyina chi chise nkubesi asoma se brabe koma ne dia afi na nkubesi me be kire woni ne maame se nyansa firi nyansa bi no mutirim na ka mama maame kwase ampanyi jimifo no ka mama na home kakra ba se na nim se wo ya soma odia na metetemo se dia on be soma obi na kwase ampanyi se usi ya soma odia ese me de wo left and right emau because me ka kire se su nyansa na o su nyansa be de be boa wo pita no chi Sadat asia onye madamfo Sadat onye madamfo wa jimi too much Sadat wa jimi o Germany here ache asia boy John boy mosole a fake life na mu live on social media o ba kroma wo twa dan kada abusia da bia me ka kire mo se me Adwenepahene na ka me pese me de me ya yibi but the way our boys no omo eye no ese me expose omo big time no bia hunu se omo twa hia kra na omo nya obia omo twa hia omo nya obia because o kwade o simu sei wo simu sei o firi he na obaaye wo firi he na repiem da bia asem sia na o ma twa hia na o bo akutia na o ye nioma ahoya na munim sei da bia mbo take lead on se Nyankopon adawment na se medi monim Sadat on se Nyankopon adawment no me Adwenepahene se Nyankopon edimasi ohene no on wa adwen bone ekuta mo sola mu change medin left and right mu change medin left and right Sadat win pa bon for pa win pa bon Sadat de be ram de yo bra bonte na be kira dem de yo common enemy fight ubaji wonum guase oba na ne tie so ni mafutu a ka kira oba na se won na busuafo nkasa wo wase okura wonim no oba na ne tie oba fo tantan jimi for ba na se bo glass ne se a apepie ho oba na hu ne se a ase ayi e kan se omo de hijack apeja no kosoro obana ne tena na chikutu wa ho se alupra ebesi fom obana ne tena wa ho no wo papa no sa oba fon no mpo no so subu no obana Pentecost asole omadini to no o se ko Pentecost asole se ko allegation obana ntina akoye me expose big time sa wo so wachimi wo so woni nyansa me yedi sa me hwaw yes bro not again me tie for but amount for Jimmy too much abrante wo Jimmy too much asem sia wo nyansafo a nka wo krampo nka wo nyede umegina one side best pose wo ni nkobesie ne maame biem nkobesie ne maame best pose mo una wo Jimmy no ma kire wo se wo nkobesie kopo na ne nkasa nkobesie na ne nkasa so asemasi enna mpanyifo ne makasa sa Adwenepahene ye serew twa so na mso yomate ana wo firi musimu sai kwasia wo obana ne tini yoko ne meyire obana ne kala asene so ye tuntumo so ye kokko so obrichiu so ye de obianum ne left and right
Obana wa bon se kuro is krampo ntimi ntwro ikomo is krampo ntimi ntwro Obana wo twe na se yire na woni nkrata nti wo twe na se free ne wapa ne kofa ne free Ghana eba Italy Obano ne wapa ne kofa ne free Ghana ba Italy oba ya dwaman ya webo Italy nti na ne step mother start say on pen wo fie ho because one we krampo a wa be boy dwaman abebo akuhwibra e wo fie ho no nti Obano omo de ene pam no free Italy na wo kwasiampan Jimmy Forte say wo Sadat wakofa edin ato won so Jimmy se etwo na akofa asa oba bodamfo na nam se wo so abodam ti no kofa oba no free Italy pa se Germany de ye wo aye sign ema obi wo me se wo krampo de wo hu ahinsi obi a esikotra se ne oto bo abono no ne hu nyina ahinsi de ogina nchen se hey wani kine abo akotre ese ne woto bo abono no ne hu nyina ahinsi wani kine obi obetune ti bia no me bona to fom me nia briye pa ko boys no magimi ache boys na jimi ache wo na wo kwasia udi ebe na wanye da bo abrotirefo Sadat wo kra tekita Sadat kuta article 25 Sadat article 25 ne kuta ne krata no enye enko ba bia 6 months visa ene kita no 6 months visa ne kuta Sadat ene me expose big time so so wajimi 6 months visa ene kuta Sadat na no pa nyina no wo nko besi ejimi a wo ne yesoma se bra bonte meboa wo to ha obi abesan ma oba na wo ne tie no na oba so wo na ode cover wa wonka wa no ntum wo mu sinse hu ewiem sa tentenhu Sadat so wo se macho obi atum wo na ye first person social media obi antie wo ye first person a metwa watum me catch you straight forward ena yiro tadwam den Sadat we nya hunhuna is a promise wa utam na me order nyoma e de ba oye oba tantan fon no ne fie ho no e ho evidence a date up to date obetua eka o krata no bo ho ban dweno ho ye e dro na so la wodam so no koso ye because wa jimi o krata ho ahisi ne nkobesie Sadat ho ahimpo se ne nkobesie because wo ye bodanfo jimifo a woti fie a asemba na wo se susu jagum jimifo a woti fie a asemba na wo se kajagum na se susu jagum wontimi ntwaso ne ntwaso chena me deal with you guys because my bodam wo Sadat enkobesie na do ba na platform so ma forma na platform so me ka chiro enkobesie na do ba na platform so me wa forma na platform so wodo yafruma boni bi na waye wa nke jaima nke wa bro menu yasa enkoda enye yeda so mu ye ya se ka bi kan wo obofo e kakra be kan obofo nim so ba wi adotire na ko hu ye abro so mfaso no onya hwimpo na wusunya fedi ampa kakra be so ni no atene ya di bi ba yaw na wa hu nahi kakra be so ni no atene ya di bi ba yaw na wa hu nahi ubeto samia obetu piga Sadat bra come here Sadat bra jimi for be matsewo wasia Frankfurt na hoti no so camera so camera de jina Pentecost for us one day abusua dento ko so camera Sadat yire no sa oba no ko wa ne mani twa akrama no omudi no to hono Sadat Dutch course na o wife no kwa busa se debe na no mode no ho Dutch course na no ko no busa se debe na no mode no ho Pakistan for na edino Pakistan for na ne di oba no e was a Dutch course na wo ko no I have evidence and I will prove her wrong oba no wa jimi se obi owiase oba na woni maduane no ano oba bia no maduane no so Sadat oba no de be nta Sadat mbesra wa sama ma obi because oba no na aduane nye de na aduane e bo kan na aduane nye de kete kura woni nyasa be na kitawo ya la moto na sa mo nka adwepan na ya mo ntomo meboa mo nka adwepan na mo ntomo wo sole a wo so ni nkobesi Sadat ade be ne ko so wo ni nkobesi ntam a ko jina ba bi ko kan nkobesi wasem ekeka sem twitwe de gus nkobesi so ade ntam nkobesi yi ofri ne platform so Sadat ade ntam nkobesi yi ofri ne platform so nkobesi ni maame bodanfo na ono ti kromasi aye ma adwuma na amoma na honto no mo pese sa be expose maame ne big time ho maame na oti kroma na waye ma adwuma na ho abo no so no mama na honto no o ma soma mo meboa o ma soma o de a ene bra
come here. I'm waiting for you guys. Sounds my madam. You two more for Montier. Mon person who were Tomo. And we are say. I'm branded on the name Brini Power social media. Papa, Sadat to bottom for we. So I'm branded. Your friend Blaby at the Pet TV. Men found home and Cobono. Men compare yourself to at the Pet TV. Sadat. I was a branded minister and I said, one name Minister Papa. Your friend Blaby at the Pet TV. Brand no confirm minister and I said, well, video. Edit to the page. Sadat, it's me confrere at the Pet TV. Catch at the Pet TV say. Adentina okofa na na se wa video e de ato page na na se wa no wan da be na se wa buy so that na se wa eno na ye videos o ye nipa bone ni mun nipa na mo pese nipa be koso mun nipa na mo a mo pese nipa be koso se me ye na ye ogoro e wo Germany ya adentina okofa na se wa video aye de ato page so that also abodam o wa ni bre na wa mo so no nti wo se nyangopon amomaka achi wa abrabom ani bre na wo muso wo se nyangopon amomaka achi e wa abrabom ani bre na wo muso wo se nyame amomaka achi be ma wo po be ma wo yusuo be ma wo po ho sra obara ne te no nka ye ka chat wo se chat wa bon obara ne te no se chat ni jimi kwa de me ho ba bia ni su jimi se ada obara ne te no wonko sua de yi na nanum sem nyina da ho so obi nkonko chiro ne BIS ema no nipa no chiro na chiro nchina but mesa expose mo big time sem so mo jimi abrante to social media ni bran kwa na ni bran ni pasa na mo nim sa adwempan ni na mo mpega me da ho Sadat uni mi sia ye no abusam be cha abrante we ase asakra no mafaya no abrante we madamfo ye ka adamfo a wonye madamfo we hoho ono kompo do ofiri ba bi na baaye na Stone Boy ba 2019 so bisa ena ekosia ye nkobesie ba eya brand be friend Maserati also de also ba na mo ba ye no omunya betwasia na brand we no nka ho bi no na me plan so ekotwasia o program na se am se minim po invite no ekosia o program na se no ena brand we no pese ono mo nsa oye fine sa na dwono se de be ya nkobetima ye de freely e o program na se nto hwehwe mu a na se menam to Stuttgart ya obe me no so minu ya kapese metwa bio so metwa bia mentimi ko because efia me free ba no mumuza Sadat say adentina ofre na no dinmika na wo ba because efia no ote no one oba no omote ayiso den wo sizi oba no bank card e da share bottom was is oban bank card ntona ma oban bank card e shire botum oban bank card e shire botum ko so bana pon oban ko jina banga pin code krampo ntime mo oban ko jina banga just common pin code mpo no ontime nyado ntime mo na wo ene mo ta woto no obegina ho ababa be chimi wo da adwopan di ba views so that you find the views there ene ka bra no be ka we na ka we but ma won say assembly Besie bia no na mo nim say the way shira nyangopo shira you find no na mo pese mo ba be dey e be tane sim image but me nyina ho ma mo ye nkura me de mo nkura side na me de mo sim position me de mo jira mo nkura side na me de mo jira mo nkura side we are some gang na me gang no omo ni mo deal left and right we a strong warning ekoso edema so wonne wabedi de me yiratem Sadat me yire woni nua bia wo Germany ha o me yire na ye de ma me ba panyi me yire woni nua panyi bia o me yire woni nua bia o ye panyi me ka kire fatu otirim me yire ma me wo ngo nua panyi bia o me yire ona ye ne ma me ba panyi nso bi furu abiba e betwa ntro a kire wa me yire woni nua bia ti manen to tirim watra kromo ajimi a kire do ko handan ye de hiani ko handan abusa sam rante wetam because me handan ene me yiretim omote ema so omama mo girlfriends mo no mo yire mo akwa aban ho na kwa mo fa so ko nya Sadat I have audios upon audios wo okra do ho ahi me to nyame kama chemi unda say wo me expose pa ma wo aban ene obedi
Sadat sa wo se metwa obitum wanu asem na de wuko wo se metwa amanfo tum dia Sadat wo ye first victim metwa atum me ka kire wo Sadat wo ye ready obara na ntina address ni bibia kutame me wo se first na na wo jimi ti wo se wo trending e bia ye bi na ko but wo ko ade me manfo wonum sem tantan no e ma me gina ho me keka nkwase asem e fa mo social media no so wo ya akura kitikite o mani so musia me no awoye wura mo saa ade me mo prefer Adwenepahene wo obara na nte no ade ntan ko ka wona ne se awo ne ba wiase on ko kom asem obara na nte no ade nte aboso me so ne ma me mpomutimi mane no ne ma me te Ghana obara on ne to ne ma me te Ghana ade nte aboso me so obi o te Ghana sabi de odi kura den no wase ba no te Ghana de odi mpo ade wo mo bosse ta wisie wuntu adaika enso wuntumi mane wase no single plot mpo untimi ntobi uye nipa na obeka nipa asem just come single plot mpo no untimi ntobi obara neti a wo se football wo huru ne sesesibo grass obana fanfoto no omonfa ne nya hwempo oba no ene obi free e kan say ayi ba kwempo a won Pakistan fo na no mudi no Pakistan fo won me kote botofo no na no mudi no na ko hwempo na wo bo Italy wo no awo na na we last stop awo sa turn so no na so de ne ba say o de be gen krata na wo ne fa yafunu e na oba no obi san ma no e de be ntina fa de oba no na wo de efie oba ba ya Sunday because eno mi di na chi oba bia anyemo a ne ho akono oba bia anyemo tuntaso so ko aden de ye de gise bucket esina no na nanu ntasuo aso no say ma wo mo bosse ta wisie oba na ntie no aden tira oba no ompeso oba ubiem onyemo a nanu nso so say ma oba bia anyemo tuntasuo o ye gentle but wo dala mtisa asem na me tu ka free ufie ho am say me dia de bone central ba aduane nye de central ba aduane enye de no oba bia aduane de so nkwa wo de eye bomb Sadat o ya pictures me drop no oba mo bo media no so Sadat wo jime pictures me drop no oba mo bo o sa mo na mo sa te ye e na Adwenepahene ni fie sa Adwenepahene fie sa me fie sa eso no egu me fie no ne boarding enu egu me fie no ne boarding expensive things e na me Adwenepahene me to mo so la mo tu ahoye wura mo sa ade na mo jafri Adwenepahene wo uti Germany ya nye de hia ne bobra na dwuna won krata asem bobra na dwuna won krata asem nya sa me Adwenepahene maka akiro no sa wo se wa beta sa Adwenepahene wo ya Adwenepahene oni tirim woni nipa ya bo mo e wa brochira won krata asem anko be kollo ya wa kutuaka eso no ba ye ho a hwan na mabeka na asem se me kutwa obi atum hwan na o se wo ye private person mabeka na asem social media se me kutwa na atum na blogger bai no se me twa na atum but wo dem do be escape good me do be example me do be example me kan ma me owu nan wo se no make statement say ekwan be na me ba me fa so wu ye obi aba na ne ma me kwan be na ma me fa so wu ye ekwan be na ma me fa so wu ye ekwan be na ma me fa so wu ye I will deal with you me do ko embra kwam so that me wie na Monday o girlfriend no job center for onye ready she will get letter Sadat me do nya me ka ma che me hu da se me ntwa wo na o yire na antomu a change me din mema approach afno mo sa so twa ni patum but me do by first person me do by escape goat chiadaika na wo bu aban na fa so che mo ma social media e brage e tawo fo kan ma fo wasem e na Ghana mpanyifo nye eso mo na mo bu aban fa so Sadat me ntwa obi antumu da me ka sti about wo me jina na say me twa watum nya leta bia e me social media obi market to ta wajimi asem fa ho na don ba jimi asem fa ho ne asoma won obi a wabetena ha oba na obi asan awosan nkrata na we ama ya ma oba na wo oba nsa wo bie mu a omode ho mpopo wa no e mo oba na oba na nya adwuma da no wo aban ne mpopo mu de makofie jama aban e pemu e de makofie mo nwene mo ho mo ba mo ba kika Adwenepahene asem sa asem aba na trending issue Sadat wo no nya madafo but wo kwasem ma ba bi dai abofu ti se Sadat adenta na ni nkobesie monkasa nkobesie na wo koma no ti nkobesie no asem first why Sadat
Enkobese na wo so kwama no no. Si enkobesie na numa sem efa wo e na oba botamfo no. Asa kwampo na ma expose you. Asia wo no se bobi ya ade na enke bi hwe odo ni na hwe no TV no so. Ase anya de. Oji. Anochi ye no so de ya ho ya. Ya ho ya. Because of his dia one wife eye na oji se de bi o mo konto ko wo fi. Nyayanka anochi no na yes ana anochi so enfi nti ya ho ya ana ewe ni mo na okike kasanse asiya wo no se bobi ya ade na enke bi hwe odo ni na hwe no TV no so ese anya de amoji anochi ye no so de ya ho ya because of his dia one wife eye na oju se de bi omo konto ko wo fi cannot no yes ana cannot to enfi nti ya ho ya ana ewe ni mo no okike kasanse I was say volume no yi sound and voice no from you am drop audio no kwa to platforms no moti se bobi ya de na enke bi hwe odo ni na hwe no TV no so ese anya de amoji anochi ye no so de ya ho ya because of his dia one wife eye na oju se de bi omo konto ko wo fi nyayanka anochi no yes ana anochi so enfi nti ya ho ya ana ewe ni mo no okike kasanse yes enter be me proof because omojimi because me hu say go for wajimi na am fa me ho adwen ko dem so omojimi omonim nyansa wo ano I can say ayi Sadat wo te Frankfurt abrabo bia no awabo wo ba kromu ayi wo krampo de na me ka say ho ahi ko tre say ne otobo abo no ne ho nya na yin say de ogina nchen ka say hey wona gino wo beta social media bragesa so wo na moyi me car me use ne tie ne buo ene wo car na odem no eyepe me car tie am dem no enter wo time no what time hunu na boys with the tie Japan kwa adente muso mo say adente o munya o tie Japan because abrabona me live no o muntimi live bi da nkobesie wo ye bodam for be ma wate wo da shewo na Jimmy shewo na Jimmy on say mapamo wo Sadat wo wan we a wo kokora ti mabim bema wo solia wasra wo hwenyansa wo bema kokko wale a ye ma twa krama tuntum bema bai na nyansa gu ne tirimu a okko wale a se be twa krama tuntum na se busofo na wo se adwompone kutawo wa we a obaye oba na basabasa because oba na ngasa ne papa besi ne papa wo ne nkasa oba na mpo ne papa nkasa o na oba ne mpo agya ne papa wo ne maame wo abedi wo ta jinfo kwasiampanyi wo yachi kwasia be ko be busu asem oba na agya ne maame bodanfo ne papa jinfo no ewo abedi wo yachi kwasia all because of enkrata so oba ne maame wo mesi mi ntwa obi atubato wo da me do be escape goat fasa bi aso nkawe so so wo jimi wana beta be ka otu me do no musam ebe deal with you me trust mo nyimi sa biem da me entira ne sa nkwasia na mfo no me se me ne mo na ate biem na wo Sadat kompo na wo nka ho o je ntira no wayirem kwasia enkobesie na wo Sadat na wo kana sem no enkobesie ne po no na wo mpo no na nya fan abusia me kire mo ade wa ha mo no ade da he me adwempan sa boys di me chem de nto mo time mo I can say edina egusu no eye anoche Frankfurt aha edina ede na egusu no mo hwe din ye sa pepe edina na ede ene edaso no mo hwe ni ye obi a de nta me chem de nta boys na time na mo hu nipa adwempan ne ye ti free na ko no so mo betwe sere mo ka asem a na mo hu say o mo ye Babylon fo anoche Frankfurt ene ede ene daso Sadat o hwe de a number ne guo no number no me na me send number no me kire ma de say boys no me na me person me try e kan boys na de ebum but me try say me kan why de abum but later me hu say o mo ye bite o mo keka ti say say me twe me ho e ko akiri na me tem ho ye de efrom ho
wo Sadat eye nkobesie ena wo ye dai ofa wo so do ba social media memenka ho bi be kire mo de wa nkobesie le page nkobesie ka so do bi ba social media memenka ho sankofo we mu no don buy nkobesie de na platform emau say yusu ena wo start say wo ye yusu anche na so ko bie o platform e de benta nkobesie yi free the platform so na manso ko nenne na manso da motemba propaganda ena moye adentina na woni nkobesie number adentina woni nkobesie number na woni number so now that the platform so you free the platform so and o changing the number all because of you because no say we nipa born for but let me wonu say onu say nipa born ni timumi ni nipa born for me na me de mutwa share to no bia de na adwene ena na enam because ono de oba the platform so ena obenya nipa kakra to so wote ho te do abi nkobesie ka say ya ade ma na wo so nye de wo nye why na wo didi nkobesie atemle de kire no also me Adwenepahene ne ba be ko e kan say Hamburg me na mka che nkobesie say yenko tro enye de emla na mka say o ma me frepita no che Sadat kwase agimifo no na nkobesie ka say wo John boy wa jimi mpeso be ba di achi dress acronym dress ne dress kra nye de enye sana nkobesie kai nam so nya hwe eja yemfa jimifo no enye de yentreni no yemfa kwase ampanyi na enye de yentreni na dress so de enye no kra de e ba akopɛ ena wo kan say Sadat me frɛ ka cho say abrante sen say you na oh we de me we de eye pa no ba na me nte kro ha adwen oba ne ha me stressing kwa de ma me fie na me se na say wontua dan ka na wontua dan ka oba bodamfo we de no be yo say de be ha wo na so wo kra nkobesie kra no ne wonkasa na nkobesie efo sen na ne number kra mpo ni number o change number bato kra wa delete number nyina na so onya hwe mesen de ne number edama wo ene da hono no 2020 and I'm sending number and the man to Mose Mokasa Mose mo ye boys Mose mo ye guy Mose mo ye den me enana me mba kam edma boom oh say picture bi da ase abusua the time say boys no ahoya ewuro mu no me Adwenepahene no dem chen say me ya ade bia na me pese boys no omutimi ye de omuso etimi ye bi na ka enyina no ye kasa ekodo bi nkonkonsan na ka me kam de na so aka wo de that's me South Africa na mastatia ni yesi ye dan ti ni ye boso na ye bo edan no so fena ni ye boso na ho new site ena Sadat me chese Jack o mo bra bia uko Ghana Sadat o ba akra no wo Ghana uko Ghana ba ko pe tama ye this 6 months visa ma na no so nye fast no uko Ghana nye de emla o ba no be expose e Avram be Moshe o so yin papa we yin pa fun ankasa nam sa brantie o ntimi nto protocol no wasi dan mesro me yebi ntesi an mahu kakra de a ene me sende ayede e de amawo ti wo so bomoden na de na yebi na me dan no omo yeda omo boso e wona abranto ka say hey we there ene price na say na so dan no mo so nkwa na satam kwa na 250 million chance na nkwa satam na chance na kwa 250 million onim say 250 million na dan no complete na say hey na wo boda mana 250 million na enuampo ka ho chance keke o company 10 years warranty na de ene da so satam poda na menya nto fence wo mpo nya de emfa ho asema one ne girlfriend bodamfo jimifo no be ka kire me say oh ne we de ye ho nso o enso be ma wo tua dan ka o etimbusa mo say ah na wo na wo ti kroma wo tua dan ka no wo na wo ti kroma na wo tua dan ka no adenti na sabi wo timi mobra wo na ti kroma na wo tua dan ka no adenti wo timi mobra na me na me tua dan ka ehwe me yere me mampo no me timi mobra dia na mo pa kire say ena branto abrabo bia nya de eni nani so enti wo na me sending nkobesie number de ma no ansa na eno kran po wantimi po afre nkobesie wantimi po atro because na otan e wo montem ti me na me ye de me kan bom sa atam no na ma nkobesie free eye sa broken e ba ha na ma wo Sadat so de free Frankfurt e na mo ba betwa hia e wo mfia ene nyina yetena me kan no obi aba no pake wo mka because mka asno e ya jogo mka asno ya jogo na me de me ka papa no yetena me na straight to Hamburg yekoye kokoduru Hamburg no abrante bi te Hamburg ono ne sesa ayi onko fix ne se sa abrante no ono wa bodam se na obia abrante ti me church mo sa boys no mo ntem asem
enu to mo tan Adwenepahene no sa abrante so te Hamburg ye kwa just common ayinti no abrante no to we jacket we say nkobesie ema obi yedai ebesra no nkobesie mo obi yedai eba besra no ewo honom no obi yedai ebesra nkobesie no ena nkobesie omo yedai nipa no ekwan no ja ne beja jacket wo ho na ye ekọ no kasa no yemu na omo se omo mpene abrante no te fra Hamburg no no so mpene ma memfa sa nkurasefo obi we mienu emu fie ko won se sa nkofo nkobesie esisifo na abrante so esisifo to ma memfa esisifo mienu nya da emu fie na mkacha abrante se fo ni tome enye hwe sa abrante no ma mo ni dimpone da abrante ma mo ni dimpone da me we ade ma me ho mani so papa ade we ma me no me obi mani so ade me nyin pa bonfo me nyin pa bonini me kire mo boys na se enu to ma gange up omo person mo tan Adwenepahene but me de nyame ahira no no ahira no and I'll always be the first me kire mo na wo Sadat de me wi a me expose you pa big time because mo nyina no odo bia ni mo ntamo enu ti am dog him no because me nya sekita me hu say mo ye Babylon for je say me dog him ye ko duru Hamburg no abrante no ne fie ne koye kokodae because now sa abrante no sin kobesie last week kobesie to car eba Hamburg obeduru wonom no wanye dey wanye wa mena nwura ne fie ho because onu sin kobesie fun wo ye Babylon but me na later me na me trust me say kasa abrante ne kobesie ene we mu nyina de abom e koduru Hamburg no abrante fie ne kokodae ensu krompo abrante ne ntimi anto bi ansi ho so first na abrante no timba me na me nem ex-wife bruni ne ete we kama kama me de sabita frache me jimi enti no me share obi na bie makoma ama no na obi anya de me jimi wa Adwenepahene so no nko but this time no say papa ye fon no ene sa jimi na first na me jimi no me ni ate papa ene sa abrante no so no mete eyiso twema so ade nti a me de sa nkofo kwasefo mi nu abeda ne fie nti bye na abrante so me nya tan afa mo no sa abrante no nti na so no me nkasa from 2020 no so no me nkasa o na so no me nenanum nkomesi atom ni de odi sa abrante no na nya asem kuma me try always be say me bring boys together me boa wo mo but adwenpone ne go mutinto do we am say da bi ese me tweme ho komachi na omo nkeka o mutinye de emum enne sa ngofo ne nyina no aseda ko hye nkobesi ase Babylon omo no hira nyankopon de hyente ne omo so bebo me dinom da views enne omo intention kita omo but wi ase no de nyame ahia no wai dai na wo hira no me o time a o brekwa no be bia no brekwa ye friwo asan beduru e kan say Stuttgart na wo kwasiafo memeka amato ane ka papa ye rekọ en kilometers etwa ekoba en mutu aka ka ni kilometers mutu aka mo ntu aka petrol kra no meto in ekoduru ye esa tobi nkobe say to just only once enko e kan say Sadat to just only once metua ekamienu petrol no yebeduru ana sana abrante kas we dey yebeduru dey petrol na Sadat me ko tobi mu kan mu me ye come to petrol 250 euros petrol 250 euros ne toye na me na toye because ye come the car fele duru kwam na sa fele ye duru wana ye ba no na enkobesie de eso o mento 50 bi enya de enguso am so no problem ti bedu Stuttgart na abrante so ko toye kan 60 euro de gum na ka na ye ma enti mo check here boys na bia no person we da mo sisi Adwenepahene but me de nyame hye no ahira no enu ntam se me no mo nante biem no na wo krompo na wo hye anya madamfo enso wo me hia just short time no na oba edi ne birthday na oba edi ne birthday na oba edi no me tu car baby mama bi picture ne nie Sadat ene gina wo no na oba edi ne birthday mbe ka besi asem so me tu car ba ho tai wochi na onu nkobesi mpo na mo nsa anya fan na ne nkobesi na mo nye fan me tu car fi Stuttgart eba Frankfurt tai oba na wodi birthday no na chi ena before se me kono so man kono kwa before se me kono man kono kwa me di ka to birthday gift e de post to
ne ba no ema ma kwase ampanyi we anoche etusu kala wope de man ba ene da wono eni enti mechem de enta boys no atan Adwenepahene wow mechem de enta boys na time obi amani no be se bia me try makoma mu se me boa nipa no at the end no yese menye yesa Adwenepahene na kuta me because of say omo timi up aye team no motimi up person mu go Adwenepahene eni mase but en father anye anoche Frankfurt ene gu ono na ne ba 18 birthday na mka se Jack nyina ye ba ntino ma memma ne birthday gift Adwenepahene o mitirim no Adwenepahene ni mitirim da obi obeme ne enim nipa Adwenepahene me ye adoye pa time chema be si asem so ne birthday na me be ko bi no medicator gift sa gift okura no metua eye 98 euros sa gift we metua 98 euros ena de ma no 98 euros na metua de ma ne ba na kwase ampanye jimi fo wan podam kwase a wo tia sei ejimi wo tia na wujimi metua 98 euros ato sa gift we de ma wo ba wo Sadat asompo no meseda me wo ncha yo me ye obi a me ye adoye me ne boys na me try possible best bia se me boa nkrofo we but otan ne ho ya na ni bre na the timing but me expose mo and that dey mo audio but e can Sadat me ba me second time a me ball kofie na kowu we da me church ensemu e da chamanfo me to side gift we de ma oba enu ta mo time no ahoye awurawura mo kwasia after that trebusa enam de yede me de call eye ne ba ne birthday aboa wo no me be chem de ntia omosole a wo se me wale obai after ma wo kanya so Adwenepahene wale enam me call ye enam yese na me yese twa obedi ne birthday me to gift 98 euros at the sendemo ewa obana ne te bodanfo ni ba no na address so because wo address be e da no just o tu car e do be 1 hour aso mo tu akwa cheke ti me to gift e de bre oba no ke we say kame Adwenepahene obitirim ka Adwenepahene obitirim me say tu car to Stuttgart ya esa buy oba ne birthday me say tu car to Stuttgart esa buy oba ne birthday ti kabom na calculate na ha de after that ye nyu oba ne birthday ni from me say nche so wajimi me say nche ma de wa say so wajimi asia John boy wo no unde na unim edebe na wunim asia wa bodam junjula wate abusia menem brante we na we say nyina we ya camera stand me toye ti me to ade a na me da kire omo say oh Jack boys menya biu ntum sro kona koye na kope bi to tira menya ade bia na me pesa me to me best na boys so ye de etimi enya bi menya selfish menya hoya menya pesa me kunya enya ne di na da so no ne di na da so no me say wo menya mo audio sam start say me bo audio sa ho obedwane every social media no so me start say me bo audio sa obedwane every social media no so me kire o ba bia ofiri me kire krumu a wase ye pa na me wia san ba abekire mo no ma bia ne so di na da so no ade da se we I say spray we Adwenepahene de we are so on I don't tell boys some time no me sabi first na ma jimi a ene maniate enu nta mu nya sa no mo nyina no eye mo ya no sa de we na me chem how to keep yourself neat how pia bonten wona manfo be hu se wona wo ba no sa ade ya da se we spray ya de spray car tie ho ni nyina no eye e kan se Sadat me tobi na me duru a mayi ed amount because am ta twam eko eye colon my wife ebusuafo tim duru Frankfurt a na mayi na me da amount ubane di ni birthday ni kwampo ni nyina chi no me san yi sa de ne ma munye ni papa munye ni pa bonfo mo ba be ka sa Adwenepahene e na wo mitirim me expose mo pa munye hu hwe munye ni pa ese sabi ni pa de ene mo nante munye ni papa me wa na busua na ma boa me hu ye pa mo hwe eye Sadat picture na to see na me the boys e nyina di nkomo so o Jack me kwakwa wale sen oh sa champagne si wono we na me ka se Jack oh sa na si ase no na ma boa me ho ma boa me ho ye pa awala ngoko wale no me boka bro 6 to 7,000 euros asa kwampo na
ɛho ne ma no ma bɛbɛbɛbɛ o ti me boka yie wo oba wo ne te kura no wo kwa akɔkɔ ye no ho ade kura no wanti ma mo saa eka bi kura no be 2000 euros mpo so na mo de tete wo ene otua 400 euro kwasia na ka ne bo twa camera kura mtua no sei ni pa no bo twa video wa asempo no mtua no sei na video no po bo twa manu me ho because video no ma fa anya hwe video no pa bo twa ma fa anya hwe me wi a mekirem kwan a eye Peter anoche eye Sadat bodan for mekirem kwan fa so me hia no aje short time no me de yes our power we nyina de man no it is our champagne so no ye ton no 1 euro 09 say 1 euro 99 say bisa na me ka say Jack we de enema de abobọ me so na abobọ me so too much te bia so we baby nti no me serew so betimi aye dey apre champagne bi na ko awa pe ho e de amame a ke be me de pa na me hia wa me de usika de e de amaw me na me pe champagne ne bo odene but abrante no ekwa so champagne we de we na ne boofo o voice audio sinya de ewo ho me drop ni nyina mon kama to yem me tell say boys no omo mpema sem because omo ni munshira edi machi anu to Germany ya omo team up sa Adwenepahene nye na Adwenepahene adwenbone oni tirim na Adwenepahene nye na Adwenepahene yesei na Adwenepahene yesei no but me kire mo nti free dey sa abrante better no live video a mu hunu say we selfish abrante we selfish we say we nyatwon won kana kure me kire mo boys na say asa me wi am the fire no ataato say masa expose no big time boys ni nyina tiri twahia na ma ye o mo papa why je na mo pa free me tira na me say me nkasa mo ho biem wonim nipa ya bom won krata ase me why na de na krata asa beto mani mama ba abonten ba expose no never and ever me nyimi yo me nya kwase ampanyi say obidi na hi asem abeto manim na onka ahwe nkire me na me ba abonten aba expose no for what na wan po nanim no wan po nanim say ni po de na krata ase beto manim aje mo agimi fo ya mo ye public figures na me kire mu nyansa ba wa o Sadat de ginaye na ka che oba na say ne nkrata asem na obesan ma na otikuma onya adwuma no so ni mfaso no wo so ye ma 6 months no ginaye na wo so ma twa obi atum da wo ye first person me twa watum ma no nto tirim wo ba kire me kwan ma me fa so ye me boa wo ma me enche wase nyina be hye me ka kire wo se obi aba na kwan be na ma me fa so kwan be na ma wo se ma to me boa asem ma we ye kokko me wia beto samya abusa sumahu ena brante to sa champagne no me de obaya ma me meka me fancy ena champagne no to ye no 1 euro 99 so bisa oto 5 champagnes ena o no so to ena man to ba ko so nyanse 99 cents to se bisa oto ye so 5 in all no to 10 disabi na kamadan fo no a wo frame so called friend a ba edi ne birthday a me two car free Stuttgart e ba ye you can say me sato gift edema oba no gift no kwa 98 euros car me two free abai oni me car kilometers em try oni petrol me to ye ni nyina no you have no idea oni ne pa ye se oni obi aya men se ni Sadat de am de ye obra bonte na be kirim se bone kura me de ye wa otai enkobesi achi a mo hyehye esumase because munim say ensam tamoto ti mo anka mo mantimi apa wan hwe ya na adi aye mo but me expose mo big time me get church no mam say na me bab o say na ma na ha do me di ka church Ghana fo no manim say me ba na ha da ma obi embremu eye Adwenepahene say me ba na ha da me di ka church no ma hunu no ma boys de nto mo time munya mo huni pa bia abrante free eye e kan say Hamburg e ba ye abrante we car no yusukura no phone holder na ebinim wi ase nipa bi ho osro ne ba no birthday na sini o omo sole omo say Adwenepahene dwarf Adwenepahene tia mo hwe me ne Sadat hwan na wa mo hwe me ne Sadat omo sole omo say Adwenepahene tia mo hwe me ne Sadat wo sia me da woni mi abeka say oh abrante de so tia mo hwe me ne Sadat eni gina wo no mo hwe John dressing bia original ho John dressing bia original ho wonim dressing ketekete kra ni picture ya that way who's a picture we want me new free in Facebook because me dem iPhone e try ti na iPhone na ne fe pa me iPhone na me try nti want me new free in Facebook because quality ni hard quality ni strong also order
ne ba ne birthday na seno no ti mu sa branch to be ka say me wale obai a normal enya hwe na ka wo me wale ka wo ma wo me to gift e de bra wo ba no am sa tu ka e na wo phone holder mpo adobo ka mpo no me na mtoma ya na mo just common phone holder boys no until mu jealous me no common phone holder a branch we say ebe yusu mpo no mo so le mo say an na adwenpan ne e wo ka say e na adwenpan ne na den na adwenpan this adwenpan that na adwenpan say just common phone holder mpo no me na mto ya me de breast a branch we say common phone holder me na mto ya me de breast a branch we say ene na yere bodamfo ba bodamfo no te wono no na omo ye de omo hye omo ayimu a na omo de no omo yusu me adwenpan me ma ase me twa mo ntro me ma me twa mo obi antro da bia me de fat ebe de bebre mo me ba be ka no kore e de akire mo me ma ase me twa mo ntro boys no mani bre adwenpan ne or in the name say adwenpan nyankopon ye de e hira abrante no nti aho ya na eye de eye omo yakọ eye ka no say eyi ni me kire mo ade wa ha say me saa ankwase sem no mo to no mo die no me mo mahunu say o mo jimi a me adwenpan ne me nya me so saa te ko hamburg no enie ye ko de me ka ene de ene ekoye mo hwa ade sia boy o jimi setwo o nyansa be ne kitawo na wawa be gina wonom abeka nkwasa sem da akira adwenpan abuso mu ye ko hamburg no enie saa te me ne abaye oda ho Joyce ene ko ekokoshia ye hamburg ne ko enie o na wei me ka ene de nante ye adenta mo cars ne yan fa anko adenti ene yan de ne yan fa anko na o jimi 40 se o kwasea o aba be jino be kan kwasa sem da kira adwenpan ne Sadat me ka cho se wo ye bodamfo unim nyansa jimi efron jimi pa na ho ya ade awurawura mo papa abranto mo so le an ene adwenpan ne ene sense just come on phone holder mpo no me ta amano no ni nyina no mesi me expose big time me obi am ye good papa come on phone holder me oba e na wo free ha say eko eyi ne kan say Frankfurt no na come phone holder mpo be nche ne kem musemu ye guy montwa dan kampo so mu hunde mu si yusu musikafa mona montwa dan kampo no mu hunde mu si yusu musikafa mo ya ho ya pa nyambe tua moka eno te mo gange motini app say adwopan mbo time dia on say time na so this is the time na wo bodan for already the memory ratem na wo kwasia obana ne tipo we no enya ban ena hwe obana no obana ntina ban na hwe obana wasa je obana bank card asa da show butum obana ne te no aban na hwe no wasa je mese wo mema aban ni wodi samde obi abo ne beche na ko trese do to wabo no ho nyina yin se wo do janche no me do obi abo ne beche na wo mefa bone we nche woda so be jira bonten me yire kan wasem me de nya wo hwe na be jira bonta be kan kwasesem me yire onya akora o bodan fo ba jimi fo ba na wo huru se football no an tena ne papa apono ne ma me apono an step madam nyina apono no ono na kona ko solve obuso problem ono po do ne jimi edi wachi wode ne bodam se mpo di wachi atimi awa ma akrata 6 months visa in kita with article 25 me expose pa awusa ekwaya brante we se mfa so me share na be kire mu akire mu ha me share da bo we nyina no se mbo wo se me sa brante onye madamfo jimie ene wo jimie 2019 na Storm Boy ba I can say Europe tour 2019 me ka we amasi but opportunity be ma me bobo audios to audios me mo na wo say wa jimi 2019 Storm Boy ba kromo say ena me Adwenepahene enkomesi yeso wo beba ena enkomesi yeso na danfo bi so ye de wo Berlin a friend Emirates Maserati nti boy so be de beba bi nti wo pe ba bi a omo ye dey ombeda adena wan ko da hotel musala musa Adwenepahene fie so na Adwenepahene this Adwenepahene that eso me we kam omo nyina ena me ma boy ni Maserati ba oh a nice guy or nice person on the mini nya asem bia Maserati we very nice guy ti Maserati de bia no dwa sankrofo we sem because no sankrofo omo nye enti abusa de time me chem no na me chem say de time frazo share sa brand to me so no onye madamfo because wo ekwan wo na me shia wo so say just ekwan wo me shia akropo papa ma ye de ama wo ekwan wo me shia kekempo no papa ma ye de ama me boys no ya na mo ho ye mesre
na me no saa papa no me jai because me tell say dwene hu say asɛ den kofo we no da bi person take advantage e wa Adwenepahene side ana brante we say ye ko share o Stone Boy program ase o Stuttgart ya nkobesie bai Maserati bai efia nyina chele ye pape o ye de bia ofia efie na mo se esua no baabi mo se mini baabi dance mu nimpa boys there 5-6 mutim ba enjoy e wa Adwenepahene fie obia ne giye obia no yi one person o mammo bia yi one person me me yi mboto muska na de ye aduane kopem se bibia be on point me mo obia ni age no betwa bi ana ye ko sia o program na se muntie o e hwana no ko sia Sadat to ra one day minim kwaya ni Paul invite ye Sadat e ma Sadat e ba program ni bi 2019 na wo midim ni won ti wonya madamfo obi am ni 2019 de wo ye madamfo sese wonya madamfo minim mpo so won papa me de ayo just short time no nti me enyira wo say mabo wa ma wale ase for what obi mpo ni mi social media po keke kra na menya hwema ni mpo no ono mpo no we dey obe support me eyi ska mu odu e de ma me wia no mo kan WhatsApp group bi mesa chesa WhatsApp group no mo asem e de akyere mo e woni go share Sadat e o program na se na Sadat ye se oh we there the way am hu boys ya o hu mo oba me nchen Sadat kotokoto Adwenepahene I'm your boss Sadat kotokoto me e wo ho so oh Jack Adwenepahene me show na so me so da na me show nko be see platform no so ba we say me hu se wo so bio platform a brand kotokoto me e wo ho kotokoto me nam so saa enya hwe nyine nipa wo so person de wo twabi na wo nani so yehye no feel agro no but osuro say obe drive back one na ko general lance ata no je lance kwa na nche Sadat wo general lance kwa nche wo small boy ni promise kwa nche ntwem provision kwa no they say 4 years am sa ka be say 2 years as say 1.5 year dan anim ntwa mpo ne wo jimi be general lances forever and ever ane sia no ho enam so abrante na mtwe me wife ko nche say odo abrante weja social media na nyina de yewo oye blogger oye videos me nam nim nko besie platform so wo so person de wo twa bi no obu jasema me wife be ka chem say me study ni yi na me hwe say oye be ni pa apadia na so Jack o se ja person no so oba na no tie no oba na ha adwendodo Jack ntina o dream me ka free Frankfurt wa be duru ase ntino de we oba na ha adwende on pese oba san drive back akọ to pese o twa bi but be oba da na eden be oba da na eden na my wife tia ase so de nya hwe yemani embro on twitwa bi ne ma brand twitwa bia na so ye beba fia ye da ba abeda enya hwe na man twitwa bia me kire mo me na me man heart me kire nsemu the boys in the inter boys in Germany ya no omo time ana me ma brand twitwa bia ana ye pon program no ana ye ba fie ye ba no na me come private work ahomache te ba me kwa ma na o asemo kan say Jack we hard working guy pal we ya adwuma Jack me da adwuma bi say de mintimi nye o me dem ko 8 hours ba na ma da o na me say da bi me pe abrabo a me yere ne me ma eni beje ma anye kwadworo ana me sɛcret e ma brante we eni emrati eda e ofia Stone Boy de bebem sata na Maserati aye e kan say papa so de kwa akoma Stone Boy ntino pe Stone Boy number free nko besi o ntam ka chem say boys no omo nka ba social media no mo live fake life en ko be sese Davida onfa number bia nya de ema no na Instagram e kra no onfa ma na Maserati na nka san contact Stone Boy nam so e ho de e mo lie nti ho apɛ na me ja o mo ofia na sabi eni tam se ne no asadan ka ya me se na me no na me nyina na mani da ho me ja o mo ofia o ka chem se me kitchen ne me hall no obi a o ye intelligent bia no se aburuchire de most buildings na kitchen ne hall ye de ebom te me pia kwa amache dru fie na me serve o mo no num ti ni bibia wie ye gina ho ye bibia mo na me ka chem wife son konkokoda na me wife e lock it down e wo achiri me ye nyansafo na me wife because ni bo better for mo ada ko better for mo ada adwonboni o mutirim to metimi akobiko minimo nya mo ye ko metimi akoda mo akotwatwa mo wife kompo pictures na da ache o de ba ko ayede e de tia me minimo e na ho ape e na me ye de na my wife lock it down e wo achiri na puam 2 car sako ye adwuma be 4 to 5 hours Sadat bedroom fia odum ne phone nam Jack na oba na nte no onwene ne ho ana
Obana ne to nwunu no na wankra oba nsa wo koda ba bi o wo kra ba nsa wo kwa ba na yama ba bi na wo beda so fo no na frɛ oba na ne nka so oba we the forget no wo ye hwan no ha adwendo do Sadat dum ne phone be 10 hours e wo fia wo se won so phone no Sadat be do no pa no wo se twetwe wo fia e da ma no to no me kwa adwuma e bai na me nim ne da o se me nipa boni ne amon kan kire me na me nhia ne da tuntumi ye sa de we di ma Maserati ba be di adanse Emirati ba be di ho adanse ene oda wo fia e fie no mo to wo no oda wo fia se mo like video na mo share ma me mpoma chew na mani abre me ba ne hard e wo sa akwa we se so na de medical kire se mu se ne obi abetem ase na me ba ne hard a wa fa ne kwasia no a megimi se asoma wa me bo kofie na ko me free adwa ba no ansa na me ma me wife kompa bie pro no because me nya jimi for me no na mo a me ne da ho na me wife be ye aduane bibia serve o mo obi adidi kama Sadat kompone ha no ta brante wa be free akono and us where Jack why are they proud Jack me want my respect to Jack say yo kro me je me so koto me manim nam so me de sana metie sabi yeso fo obi die no ayde no aye ni yie na brante we dey ekoye nam so Jack ne one day ye beba Frankfurt cry dey aba abesramo tene yetia woko wono a won freme mesusume ya da mesusume frɛ no enta me se wonya madamfo no won frɛ mesusume frɛ no etine ye pese kokoye shopping ne pese ye ko Germany a castle kro bi ben ha na me pese me wife call na me wife call shop sasa na me wife anyem na mankwa afoforo na mankwa se wonya se wonya 2 years mpapa ho sasa na me wife anyem na mankwa afoforo be 3 months na me wife anyem dia ene we de hallelujah na me kan tro bia mpoda tine ye ko shopping na me yes ene ha Frankfurt de mu nwa sada ye mpna ne na ne ko fan photo ko shopping mpo preko de ewo ne change environment tie ya ju say ko guest house bi da kwa koda na so ene mo mra fie na so no problem nye de ne ko fie ya kwere busua me wine ene me bia ene bibia am to free Stuttgart edugu me kem ene de koye ye ko duru Sadat fie no Sadat me ne ko ye digwa ewo marketer me na metua ko duru Sadat fie no ye ko digwa be ye aduane a me na metua my wife and Sadat wife pie no ko abonti ko digwa my wife na etua because ne aboa ho na ye de ne nam Sadat e de be na wo Jeffrey me Sadat e de be na wo Jeffrey me je na wo hwehwe ahoya be no me cheche nsemu enti wo menimu wo se wo madamfo bio eye moa na mde boa Sadat e moa na mde boa woni me say enti men kasa adwempone ne kita me sa adwempone kita me Sadat e de be na wo atwa ma me anya hwe no metima to car 98 euros e da cha oba metima to car petrol aba birthday metima to car petrol e da aba birthday metima to car phone holder meto ma to ba ko po sa adwumbo no metiri mu a ka meto ba ko pe ba oba potan fo o te wono no jimi fo ba no meto tu sefa ba ko sha na oba no enyusu ba ko bo ka tem so oba no pe TikTok pa to ba no enyusu ba ko so enyusu ba ko ne nyina from misika mi bottom nam toy nam de ma anyi uska o ti o boy se sa no ma we na nyina na me mo na asa ko ye otan ne ni bre na ho ya bi me twe mi from ho no e yo mo ja o mo nya sa de ne bi because na me kwase ampanyin bi e de mo ti me boa o mo nta freedom be guma ni mase na sa de ne nyina aso no me ne me wife ti me ya me twa me dai ka me hwa me ne me ma we nyina chiro sa ngo fo we nyina ati Germany ya obi any one address what an address so just our bloggers and time titro pa no o mo nti o address so kwa champagne ni nkobesie na dikan nkobesie na dikan ni ma me dwamanfo ba no a wotim tunu ba no fo no nkobesie na dikan na address oba ko mo na address so da nkobesie on na address so da ti sangu fo mu nyina no omonam ti we ba o Jack for address ko to baby na so meta social media na mo tufu de guni pani oba wo se an na Ghana banye so wuti kroma na brabo bone na wo bo braga so mo Germany ano aje bia anwati mema na bia anwati mo boys o mo me na wo fo ne de o mo na minim but obi onya madam fo de minim abrante we ni minister na say what
Frankfurt or tiny koko. No, but some million number say what the answer about social media so I bet hit that. To who say the answer what videos no start say or person bringing it down. What never the answer what video on the platform so that me Adwenepahene I'm a boy my sister on the platform it me any boys no one boy me obi ento am me me mu to sia me yima kom ya dem mo pe dem am e de na mo pafiri mo ba wo sa kwa we maka kiro tema me ba so hard no di kanya lete ni asoaka e de guso ni asoaka kakraka e de guso sa wo so wajimi se nkobese na asoma wa ene oni nkobese nyina no mo ho be kire mo mpanyifo bi tu efo se mi nyai na ka mi jai atame bat wo wujimi oba fo tantan na busu afo aporo no kona kosi se no oba na busu afo tantan da be na oba no mpo wo show ni ma me picture e wo social media o so pe na ma me ase won na ma me kasa Sadat wo se me wife e sister way me wife oni sister bia me ka kire wo me wife oni sister bia nti kona ko di ofie asem wo o ma me oda kan say patadan mu abrante te sawo wo to kwa betra broche de dada o ma me da patadan mu o ma me e da patadan mu what me sibi e da ma no wa wo mpo untimi sibi wa wo mpo no untimi sibi just common smart current min to bi mpo emfa si ho sa abrante ne okofa e da beto social media e obi dan picture keke na wa hyeda but me see me die from the one na am the chiro because of jealousy wo muntamunti no ahoya wo muntamunti da bia nkwase asem na on the social media nso me de e no mudi e track Adwenepahene kwase na kan bona ma yen say boys me ya ade na me catch am say we na me ya kan the bona ne say me say na dem sim more audio wo so ko ya medical to akansa Sadat medical to ye no warning e de ma say brante me yire start say o ye nua na social media brante we yire o se de bia no me ya na me ka asem bia obi sa Adwenepahene den tawo se den tam ba be ka sa abrante we obaro ne ten na dua ne nya de no we jealous no abrante Sadat we e ba be fie be kanfo me yire duane da bi okodru no fie o Adwenepah we ye jealous fie nti oba ne be ye jealous e wo fie o because no di obedi me yire de no na odi oba ne de ne bi ma na enye ne de to ba ne jealous to ba ne wunu say me wife start say oye nuane o social media no ba ne start is I have every screenshot there me obi bia ma boa me but o we me be church say ma bo kokko ujimi e papa panimu say wajimi a wasa small boy Sadat wajimi as small boy uso nyansa me peja do ahwefom we kwase ampanyi alenta ho ya awura musa adentra ho ye awura musa o be yan poda Adwenepahene ko they say mu nyina mo be dimachi mo ye dikan be di akire mo be guso dimachi because I'm your leader me your boss wo ka say me say me ko Ghana na me ye video e na me ka say e na e kan say enkwai emrante hene mo e na den de kwasea unu wonu ka sa kan wo se saatam no onu no mpo so o Sadat saatam me mpo social media nyamo de o social media ne nyamo de a ontimi tra social media ha enyimi ade papa bia no awe o social media wo Sadat ade educative program bia no awe o social media be bia no awe a eboa Ghana fo agye nkwase asem nko a disa nkwase asem nko a ena te social media so awe o de mbaje views a obetim de maje views no problem obetim da makwa ko je views ne o person ye bia but men try so be jimi because Sadat o jimi a dem be ye ono nkobesi kraye nkobesi dem na nante na years o same ne won to kwa but wo de me poko fie ko ni masama police for no dili mama jama ya ban ehunu say wo ye kronfo mama jama ya ban ehunu say wo ye kronfo wo wonu say ba kan no me be diu me fa ni obi but wo de me kama cha me hu da na say ba ya chem say kwa be na mama fa so wo ye no me san ada diu djuma am wo say yes me ma approach half no we a big war and ever we a biggest war and about me no tem unya letter yesterday me oba na address oba na friend Madonna den no na address wa e tira me ko police wo ma twa to mo Frankfurt me makatro me yeso Monday me ko na mama job center for say utifio to start na pack no ma efrifio me kama che me hu da kama me hu da say well I'll deal with you
so as me papa for me patum me do be scapegoat me do be start date ya wo tell fie nyina no ekita me on say no me nam fise magimi won na fise magimi won on say wo ma no odin kura na obi aso e masa anko sesem na wo to social media na wo di na beti woni so asem wo esi mu sai me se me social media na ateso no nkwa sesem na wo di no be jai me say fi ko expect letter maka social media me wie so me sam betra me ka won kwa da me do be scapegoat ti ba bia ko mo sare mo ko ji che atom kom aduro so yero na ko aduro no so me do be scapegoat asem wo enfa ho say trending issue betra be ka wo de na wo ko be ka trending issue na ko betra be ka jo pan na so me di matena ko me fa me yere mem ko so ba bodan fo no mpo so pe no oba na busu afa pono e de be tell ko wale oba na e ma twa kramatuntum because oba no oba no angasa no wo ye nome oba no nome di na chi nte sa amamle na ese moye nye sa onu oba no e fa ye funu a oba no obewu nti na ma o ye sa amamre no se ku twa kraman tuntum nti oba na odi na chi no nome ba e na onu nam nti na oba no busa ho se de be tell oba no onye mo a na no ensu bokitima 24 hours busoba no se no me be na dina chi a woda na no nsuo ma on wadwe mbone kitao me expose upa ma boa mo but we dem bete okoko e strong one na mde brew se asem ewunsi mu ba bia wajimi ache o media no so bibia ba na kwasempanyi we atama ba besiwo na oboma kutia na o kansem but wo menya ohwe o wonye madafo but mitimi boto muska eto ade ma debe na wato ma me debe na wato edema me nti wo se me wale na obabia se de wo oba no me ba oba no e kan se birthday normal ya oba kan nyina me nka bi nya bi o se ba maka na pepepepe ti boy so mugu jamani ano me wo time me fa ho o time ya me Adwenepahene me fa ho bodan 47 Jimmy 47 wa wuti kromu a oba bodan 4 Jimmy 4 we wuru se football what was a car park oba na chise car park kwasia wo mpo mitima abeda me bedroom abo bi say na me say mistake mi nya biemu da enta na me pese obi ampo besi me nchen no enta na me pese obi ampo besi me nchen no wo me bedroom mpo mitimi bie me bedroom abo bi say wuti me da bedroom mi mpo bonini me bedroom o bitimi bia me bedroom a wo bodan fo we me na wo fo no mo ba na mba fie no me bedroom na mutimi dan bedroom kwasia me bedroom o empa me na me yere da so bitimi bie na mo beda so bi me npa boni ni won betna na adwenpone gu ntirim na adwenfo hene no na se de be na waya mame de be na wo Sadat waya mame onya hwema me wo nya madamfo nkobese nkopora na nkobese nkasa o me na mesaka o ne nkobese ebom boys ni nyina na omo ye Babylon boys ni na omo ye fon nya metua mo kama akoma mo nkabo mo makabo mo se mo time no o se nyankopon gu so mo hira me o so le a na ko share picture video say na o wale na me koi na o ba birthday man tuka enfla wa Frankfurt brabe ya no o so ba birthday asamba ma ni di because na me so oba no na dua ne fon no na ko because na dua ne nye de gusa ho se de metamba o bad birthday na semenidi menidi se na de ko bomi aba na sewa ene nu a jollof no e de ba ho ka me di papa na me se me aba na sewa le no ba ya ka me di atu ase me ba na me se o ba font antan na chise football park no na me se o na nu ase because me ba first day mu fi ona mbe no a mbe didi ya ankom ye ketekete kra on se Sadat na me twa bi Sadat no se me num wan pa num bia na me num nyina na team me num nyina ato na manu nyina na ti wo se mba birthday na se busa wo se de benta ma nidi ko dem so ba fort antan na aduane nye de no a no Jimmy for ba no poso di na chinimpo no a no mpo so ntie ne papa asem wo ntie ne mame asem wo di bodan for we mpo chi no bodan for awenga ate se wo kwasia be mo opo wo sei Jimmy for be ma sei no ba fort antan po no so di duochi o se ma nidi kwasia nyame ne ba na se wa na sai eno de ne ba o e na o tan no me nya ba na se wa na nu aduane e de ba oban birthday na se so ne wo bodan 40 say wo tan no je na aje free ni pa wo de be na wo je free ni pa wo ye ne mo nante a mo ma nante empo nye de ye ne mo nante nkwa wie no tam se ma sua nyansa ma te mo afiri mo de be na wo pa afiri mo
matemu da firi mu a mo kwai mo tumi ntena because mo nsa adwene ne kita me no na emu dɔ adwene kita me no na emu kɔ akiri na saa nko besie kwasampanyi ne de ɔno ne tam ebeso saa nko besie kwasampanyi no aboa onka kyene maame so onfixe ne twɛ na wonya ema adwuma ne ye onka kyene maame bodanfo se onfixe ne twɛ na wonya ema adwuma ne ye me ka kyerɛ mo se ka me twa saa asɛm so no akɔwe kanya asɛm no me nya ntwa so ne ntwa so kyena me ntwa so me delay with you but wo de Monday me call aban mu so wo se me report to pa wonu asa wo kan no me fa nche wo da me ka kyerɛ wo so wo se me report am for te wo be first person wonu masem ene be delay with you me wonu masem ene wo abrabo be funu e wo wiase wonu masem a wo be tena wa na wo ka no se me twa bi tum da but wo me do be escape go to na da better social media na wa ye mobo na de dia dance say me aso aka da gu so o krata ni wuna ko renew a e ho na beto kakanka so krata ni wuna ko renew a e ho na be hu say yes say Adwenepahene ye nkansa na nim rofro sa nye nipa bonini o na so abodama me mekire onyansa se wajimi a nko be se na kwasampanyi say hello senior mpacho boko de brapanyi mpacho nyamia mpacho bia boko mpacho o program no so obetuma akasa kakra na ya to aso mpacho okay we na medical na metia otifo nyina etifo so nyina achia o eje o so pa die koso na mesre o say ma obia futu kankan bia ma metoko ade na wo ye no mpacho matepa because ewia pe no sadie bi start na sempanifu e wo hu no enye futu bia nka wo na wo ye second person no start bibia wo se obia person o tresa ya ho no obi betu fo se wo de onim nyanza ndi wo de wo tu fo se jai sa but bia dia o ni ko din kan start ye no ono na de ndi o man timi antu ne fo se wo jai dabi ono biscuit kwasi ampani na hunyanza se o de ne maame picture beto social media you know or the over court ni chasidi any on for court na e be share no court more fire enkwasiafo ma na o hanover hano san kwasiafo ma na o hanover hano omo no starting kwasiasem na omo di no asofofo bi mo kwasiafo nyina be support oye omo wie ye no obi antimi anya foto obi anka nkire omo e ma we starting jimi ye no biscuit na fetchire after say oni ye kasa wie biscuit na fetchire e be ye quick interview wo ye obi interview a oni nkan mi sa say na ye den kura na start ye wo fiti ya na ko start ya assembly film and can even be again kura na wo ni ye interview ni say na be ma na kura wa ye wo den when timi ehun say nyansa no because sa ge kura sini na ho abo no so le twabo no so de wo to bi no because down your back now say nyansa wo say o ka wo say nyansa say my class e me ma be 5 and na di me e mo so football any e mu o football I do Aboni papa ba ha be diu ni nyina no wa omu bi anwale wo wa enku nyansa obi ko na ware ya wa sore tia this kwasi ampani we okotie tua nchen say yi okotie abodam ne kotie abuka fa say abugura ayi o to ko padi ani abre ne ma wo de kotie tua nchen we jibi fo be ma wo ahunyansa say obekokod sa jama o postu ye o postu me ne me wife pictures ni nyina o YouTube me screenshot ni nyina yes no eko me lawyer ho na ampanifo bi fe yesi put stop o ye be ma o ko move so o court so wa jinian je ba ko ti kroma ono ye friend Hanover junkie Hanover junkie no o pictures ano de akeka ne session no kwasi ampani ba na wa wo fo na ayi o ti aso dem na be ma ba no ne na banyem ye be ma ye ne ho ade o se me twen kakra no ne na nyem no ne na obiem o ye ne ho ade later be ma na anware no be ma ne ka kire ne oni ne huni enti na wa anware no kwasi ampani biscuit na o so mo so because e wonyo mo trade free so what you say wonyo mo trade free o ko court uni court on the ye ka court uni court wa bodam ni mo bi ma mi atem no na woni se wodi obi ma mi atem no na ba won so na me say ayame ya sa biscuit no ntimi me kasa ye Ojane wa bodam na ono screenshot to the na ko to say me bia
ono ni twa nipa tum no sa kwase ampani guy no wọ́n ti ní èmi sáà ń ṣe kéèsì ní statistically ẹ̀mẹ́rẹ́mẹ́ dín wò ló máa ní mú aṣọ fúnfọ́. nẹ́ẹ̀sì ọ̀nà náà sọ ibi dín ní àmì picture bẹ́ẹ̀ tó ń tọ́ ọkọ̀ kọ́ọ̀tù nù ọ̀nà náà sọ nẹ́ẹ̀sì ọ̀nà sọ àtàlẹ́sẹ̀ àmà fún image. ó ń tì mí nkọ́ kọ́ọ̀tù ọba ẹ̀dá kọ̀kọ́ ló ní kọ́ọ̀tù bẹ́ẹ̀ di kọ́ọ̀tù bẹ́ẹ̀ di. ala. ọba ẹ̀dá kọ̀kọ́ọ̀tù. yoo. ọ̀nà náà wọn káàtà àfẹsẹ̀ ní màmí nínú àná. kánaka biem. Udi transfer wo start say udi obi picture ko to social media wa bla woni ni pa don wo hwe no wa ntimi em bi say oh ebi aminia na obi interview ami na obi ayemi na wo to kura wa ge nkyere ne say wo fiti ya straight now di nipa ko to social media udi nipa to obusia bo yo eni na we interview no ana na sakwasi ampani ga na ne twabo no so no wo ti krom ha wo na mo sakwasi ampani ga ya tuna o mo sha mra to no ba ate obi e ko wo ya ntwi moja so ho wo sakwasi ampani ga yese brapan yese adwenpan ne twetwa manfo to mo omu nyina omu fo omu Jimmy Krongo sa Sadat record we Jimmy Krongo obi a me o se me kan me wo Sadat dance sa kurasi ni de me pata me kan me body di kura me hype no sa kwasi ampani no na e ma kwasi apo we na o beska do ko je mu ko ye interview ani bi antini antulefo en ko bo dige we wo kurum ha no na we ma fo dige we wo kurum ha no what antini sa ma na ta ge na o ti wono na ono di kwasi pa mo no lazy back up say ono onye ska ojimi ba na tadi jogging o ma say jogging edio vera no so to o ka kitas na no dia kaka na kweso na nu kan ta tie nu ti wa fa kitas ni bia kaka na senso a na nu bebo ano ba junkie wa ko ni yemba 33 years o ba wo 46 years or 45 years o yemba na aware no abuwa this kind of support no this kind of sen kwasi asem gwa no support na nyame obetua ne ka no mai me da se pa bra panyi me da se pa nese yo nese momo kra na yo ne kwati na ba bonte on ne kwati no fufuro sa ne na mframem no kra de twitwi apinyina ofi do ya smart mo se wa boni na akoy wa babre o ne mo guase oboni Rama ne beska clear interview Rama ne beska clear interview kwasi ampani tage no one beska clear interview no wase aye phone e na oba ne to aboa ekroma se wo to phone ma obi a na se nipa ne se won tua kura na ehe fa na wo so ko ba bi a wo to phone no betia ko block phone no very good simple sana tie wa wo sa nya fa o beska to tia ta wo se wo ye social media jibi photo wo social media wa timi an ka pe obi ne nipa ne ti o ti kan nya ma wa ta ma o ti kamera bro Yes, you know him kwasa sema court. Uni, je amese base out na ka tue ba ni nyanwie ya. Wezi. Se me ka base out na sema o. Do you amese o program o wie de. Base out na timi o timi a trust and say, grandma na o jimi no. Ni ni age ba ko ti kroma, ni ni age no. A o ti kroma no. Na chiri ba. Ono grandma na chiri bo. Na ne best friend ana ji ni kunu ni free ni. Se bia ono no ge no, oni ni kunu. Oni ni ne best friend wale be ma ba ko. Na sɛcret ɛna no ka be Rama kase wo interview I metibisa wantimi an unua no obi gi ni kunu de wantimi an ko ama no wo ti kroma wo kura be wale be ma foforo wantimi an ko ama no kwati ampani ba na beska to support na beska to no na katua na eba no afa na eba we dey slow motion yo obi a kroma obi an ka be ntone tie na mpacho oh me there because David I don't know at the Ghana for me be sana mo tie jai kwa sampanyi ye na oto obe kan nkwasa sami me share that listing ko for ma ton mo ba okruma kwa sia ga ba ku biti sura wa ye ne to o temi sura ya wa ko ye ne to zita biti sura kwa sia wa una anu ya 4 months or 5 months wa what on ba what over sia omuni ombabu mi wife no na ta ma no na gira wo what over na anu ya mi do only string na akoma police people but just makato omudo mu hold on minim time na makato omudo start investigation no yes enkobesie kwase ampanyi jimifo ya ne maame aye ma adwuma yi yes beboa ya bi adwuma o ya no maame na chi o ya usa uni
some maame na asɛm no because the style na wo handle no ntimi pese me because sabroke no me onko bo bebira me na wo bebira sabroke no mote o tie wo interview no me na o kasa wo nya kofa asase me be mu yes nyantro na mi twa maame na am say yes imagine na maame no ye asɛm ma o ma chi a o ma de ni dabi na yes abranto we na say odidi otunfo atem hyehye manfo achi na sefo ya no mo ye program bi no person kwa asema social media obi ahun se o wa ban asantefo no yes go pa achew e obanto no odi sa na nkwasi asem no ni jimi na wa jimi na me se won dia se no opotu mi me picture on social media no na onim se wa wie no okodi di atunfo matem no openfo atem no so fa ka achira de pa ka achira de pa de kopa achew ma na asara otimi abani pan yes ya ka asantefo asantini dia na ya asantini ana wasi abani wi sa kwasi abani biscuit we tinase onese measure that mau lista me yo mu waduma na dia tell later mate azi ka kwasi abani ni kura kwa fake driving license na no ya obi na krema no ye information nyina nese Adwenepahene ka se obi twiro license ma obi aye no kura me boa obi ni mo obi nyina okroma amafo ma watonto o mo nyina mi wo ko nyina list mi se mi ka ti o mo se wa wo so ye be ma no be ka be yi wo pie okay oni me dikin ba ko dikin na o started mimi problem no de odin ga started dikin bi oti ruda bo ko e over ni yawo jeri kwasi ampedi mi wona na yire amanya ko asha woni amanya ko dikin no kwasi ampedi no ko tua sika mo bi so nko kire na asase ma me chi no ya chi no oni ne ba ma oba ni nya krata ba kroma ne ba omo ne ba sa ne ba boy no ne ba boy na o ma ne o ma munya krata no obi na krema o ansa na o ma me ubenya bi mutu asika na moto krata na o amanya ko hu fi o ki se wa so nya krata o fu ya wa je kwa sampani no ni na na be ta so so nesa abranto e mambofo pa boy ne dia na katua na be ba no enyanwie wo ne na wa start ne dia mu ketua wo eye mu ketua kora me se wa nya na chi kwa nya me betua ne kan no opa fadisi wa mate bra pa me da se bebre mfa se mate ti mi ne nyina ni yekoma no because am go so pani bi entu obi afo se pani bi tu obi fo a nka we ma kwasi ampani we ni ayi ni vera mo no kwasi afo we ni nkotra asome ya terms of God aso dem na so fo ni so e preach because the collect no benya age dinti ontimi kan no kran tani pa na man so ti kroma kwasi aso mo mte kia so dem bebre na tonto mo ma na mo dia mo tra na mo nyimi sa e da se pa pa yin e ma o na biscuit na ai po mo na biscuit na ai po mo e wura ma nua na o sɛcret kasa no onim se okofra me bra pani o Ghana otie okofra me bra pani o Ghana e na o ye no hot so no na ye wura ma no o kasa onim se bra na o ne kasa na ye me bra pani ayi wi ase bra ne bra record ni nyina de bai onim obu wi na mo sɛcret se o mo ne nim ba bia ye kudipa ba bia ye tie sika e ma ye ye Pietro awura ma wonim awura ma ne nkofo no zika ne na bera mo wonim nyansa mo nse sika o sa almost 6,000 Ghana cedis na mo sani kofi no sa mo fa kwanya me waduma no me sa 6,000 sa sika na mo sani kofi no me ansa sa kwa me trefi ha kwa na entimi yasa Hanover also nsem o pa o ti na biscuit no obo no tamra ne no so bi do no ani oga what you say e man de okoma no mu wie mutimi sa asa ni sika komo obi wo fie se onante mamo na mutimi na majimi ni sanye police case abodam na unim na tie tie wan unsie wa obi die wa kiri anu adin biscuit no ma o ma hode because o biscuit akoye interview owie kwase abani wa say wow opponent no pasa o to ka bibia bra na obi a wo ti kromo ese a wo be market a wo ma me adwuma no ye kwase ma ne nyae na wonku o nkuso nyansa me be ka fa o stage so kura say fa de ya nka kwoti abeda bon ni tanka me ne magu ase na kwoti so nwi kwoti na so ana na wona ho bra me koti adwokura me di kawie na me koti adwo no ene te se ne die no ene oboka o de ne koti ne so ansensi na ya ti ye o si nchen oh te jimi sabe te sem na ma vote ko te se ni mo ba no e sabe da so ye wo so ye blogger be na ntimi sei
with a brother penny das you do Besie na say a program there ye no cre pa jam shirawo on to kwa na mpa me see me screenshot me one me later me lawyer ne tire me ba say odi ma omo 7 nyina me de bebrew me list ni nyina mpa cho mate omo steps o court mate o e kwa osuru but o den ne beko say me de me no beef nto osuru wo den ne beko because I kwa no me kwa mka jo say kamunyai obi kasa dina me pese ono ne ya attempt say o pese o try so do court ono won say mesia no agrona yede siampani we kwa siampani bia o so ye blogger na wife o wife wa ono say na me bo funu ma men chano awu sabaso mini aba na tisai ya mi adomboko na patonso ya madum bia boko na some so pictures be circulate on social media say Hanover den na ya dey na picture na epie da stete we busa mi anten we yanko ya obika say yanka bi anhwem metemi baby and it said me na obi ayeme bone no me momo no me ma autocra me kasada because me pesa na ma no na mi hu ya le say discount e dey ye picture abetu social media na me ayeme enwa ne say as professional pa we interview obi ade na nipa na we interview so oye bold na some na o kan no eye no kra so no ni picture me to social media na de me de e beto ho na se mpatumba o nipa na wo interview ono ne kasa one ne de na se ka me ne wo kasa yi me ment me fa wo picture anto but nipa na wo ka na wasara me de ono picture aba beto me pacha ne when ti mi afa nipa na ono ne interview ne picture anto ho na se adwuma na kasa onim so ebeto ho na wen bisa me oni me baby a on hia me da nti we na ono se ne ma me picture beto abontinti no o de wo ma ne obi kokot no akoy wajimi sa na ne eye manager ne say me pese o ye ta attempt ne se o se wo de wo kokot no e good se ono ni ma me ne de o frɛ butua mu nti no ne ma me picture beda social media nti o de ni obi kokot de ya obodam me man ko se me so mi free abusunya mu na ade ba ko ne se odi me picture ne to ho no me sama ni full respect e ko frɛ no e ka kyerɛ ne se obetimi aye ni interview bi a ope me nya obi a me ba be gina abonte se me be kasa ba lady na oye ni interview no ye pani se me se bi na minim se oye pani do wa dwen kyɛn me eti me kasa but interview na waye no me picture no dey at only picture ni free ho me ni kata biscuit e kasa me recording no because of evidence sai pepe and someone wa kan ye nyina me wo ho evidence tese ko jina court a bibia ho yes sa case no e wo court de da enti na me dede na no ye no ma me kasa because the interview no ye again e boa me die esa so better girl me nya evidence bi wo mo de come police for because me kwa adwuma me po adwuma no wa better na me kwa ya no abo me tinasa wo de sabi o kwa na wo nya public figure obi animu no wo de sabi o nya nipa e na do picture beto ho na ono ne de on de ne ma me de nipa sin obi nti ne ma me picture de ba de o ma me ye nipa che obi na me de me nya obi ba o ye period I don't think so ye period we are saying so don't saba ko chede ekwanya o se ne aka no e hwe woto sanete and ne futu ame de be ma biscuit ne say so wono fi Adwenepahene wo de ne ma me picture abetu social media no de wo ko court dia onye ready say me to me de ne be court because oni me da no post me picture wa bodam nipa no interview so no to onye oba a onye bold enough na ko so de ono ne picture to ho ne ha de interview na mo chehye ho ansa na o pene ne na ye interview no e me sere ne ze ono to no di some phone social media but ono no dem de ombeso beka obi de no pese da bia ono ka on peto beka ye me try no say ne me no ka say ya me kasa da bok me kasa te say ya na me tie na ye say bia say
obi yo papa wa boa wa san ha na bia ba ko so meka ne se say omo kasa omo so ma yo bi papa omo kan so to bia yo papa e bro mo de sai pepe pa yo mo kan kan no mpa chomate waya de pa nyame nhira pa me nua ba nyame nhira te say answer now e obepo no ma me fan kakra we emfa wo video so mpa chomate wo video dia manfoti yes a big platform pa Becky TV se ya fe na ya sorry ya gina because bi Besie anya si na what ya say sa bi Besie anya si ejinkra we enkoma sa ankofo ya me bo obudi kakra we ya na me de wasi yanko obi obati bi oni ba bi ote talking mpacho jina so but ni bi apache o ma ba still na me banche no obi antro di nto ne baba ko we Hanover mpacho me bawo we Hanover to obi antro nto obi antro mpacho yanko me chocho me dio hey ono ni baba akono ono ne time try nto say o wa tese me say me ku na butu abo na wa man no ono sa asem no kokan ne nto no kokwa ye no ni ba no oto obi na sign man no ono onye ready to obekọ kwemoja next ono den Peter no Sadat de ni bio Sadat so oba no so obi na sign man no sa okay yanko ba akote stock ni kwa so ono na one my wife yet say omo yet say nua omo yet say nua Lizzy it's not have the kwa don ben Lizzy ono ne ba ono de benya nkrata obi na sign man no neza ne nyina Hanover hwa the second Hanover haya the second one Otoma Pentecost elder baako asole elder yes hi Otoma Pentecost elder baako mo she yesa mekate no mo she yanko Otoma Pentecost elder baako elder ne di mi se mi so bia elder ne di me de beto nchen because elder ne de on come for now okay o kan wa de beba Becky TV so dekin ya waje na oti ruda bokuno ono so ne ba ne yiri de benya atata no mo nyina no tuasika kwasi ampani manafo ba akokra ne ball bosi amade de so tuasika no ato nya nkrata osaye container illegal osaye container go Ghana illegal ene ensem go ampani ya waje no ensem go Hanover ho ne yira manya ko Zita kwasi ampani no tia no ne kura ko ye fake driving license o ka fi ehun ni nyina no na wakoye ne to no wa wo na anu nya sa aton ne ba or ba half class ne ba half class o wa tara half class to do for me bitimi half class David to ni na science time man no man e ba half mo like mo share na mo send stars mla enti ono the problem ye bi no ne ba na anu ya onya 6 months no ton die ki ne tena mo okroma ne sign man mpacho jina so mpacho ye ma me Omega Queen o se Hanover N City o se nipa na wo kan wasem na oni momo na se rekwa na wo ka no comment bi aba ase e se ma me not UK ana ya no mo kan ma no ntum no omo jimi onim se omo start no omo nim se ba bi e be kokko wie no e be wi omo boni mo chocho ewura na ono no kokka mi tum no kokko asem ono na ekroma ye hye ye se ono nti obi e ko wo a ye ntwi moja nipa na osan ma no ma ono ye ji ni tire mo ekroma no e ya misinia ma na minim ni for osan ma no ono so kra ni list da so information minister yanko oya de nyame shira pa me de na mi obi ade anya mi asa sa Lizzy kwasi ampani na oni ni kunu na wanu mi ya ama ayi una no a o mi donya no una no abeka to freedom make na bai ni kunu ko bi ni mo kwasi ampani ndi ofri tele ba no wo amedom na fio do tifio anu na mo time no address na so ya make kan ni kunu kwasi ampani na wakwaya na ansese no ono na ko wato ne ba 6 months ya no won tifio enzo wo amedom na fio do tifio Oni me listen do so. Se ka se me ma o listen na me do ya me say. Oda enya hwe wo say wo den krata hene na kasa no so wonu twa se krata hene de bibia dot ayede. Atoto book no aha. Message ni omunyina ma WhatsApp. Mate. Omunyina because e for the do so. Mate. Ti se sa wo fo di ba yin nyina no. Oni de me mo boy de wale small boy bi no. Donkey Hanover. O de o cha Hanover na ka so Hanover donkey a. Oba o ye donkey a obi a be kire o. Ti me ka kite. The order can no the thing again no. Otimi address as a full I mean. Hey, information okrom.
Ghana for pam was empower. Ade ana egune na ase se onyane ya okwa so ohun ni hia ne kroma ne natin futuro cha kokon je Sadat utie de Sadat utie oso udi hom list no maka wo de me wa na be dili Sadat de no kra de Sadat de na fa list ne so me so kra me de be ka me de no me de na do so me de ma ya me Sadat list be ma ne girlfriend na Johnson Tapia na ka ma nyanu nyanu be ma on da me se me ni be dili na me sia no krom no me sia no na ne natin futuro unim awurade me sia no ne na ase ata sebi abrewa o kura ase a wodi 96 years Ojo ti abrochire anova of the program ase program ni we are doing odna fune nam why say Sadat no Sadat best to got so so bo me man na buru ya man baby die na so time Sadat when omujimi na omujimi no obi entu omofo obi entu omofo na so for kura entu refo na wan be tu refo so for na so de man preach kura entu refo na maybe Sadat maybe Sadat the camera echo Pentecost on them or Frankfurt wo na ni bre say o kutwa antro say ne girlfriend ntino amanfo di no was on them wo ena na ni bre tam camera kokosi ho a je say okwa gaga nti say Sadat wo ge ya nti a na chi say park su ya na sisasebo glass o ba tam ne bia ne mpo nya de obedi me yere jollof wo say aka ka trema so say omudi no park so Frankfurt to park dem wachi wo no mo se kwakwa no park bi da o machi wo say do omudi ge no sa eni ebe delay wo mo pa wo mo komato mo oni mo wi na pa kontra social media say kanto ye be expose wo ye be expose wo social media kanto timi for ma o san ye fake documents man ko mon cher fake documents man ko only the channel ne ko fo na mudi nsemo okrum timi together Lindiru stati se o jimi no Sarah na ono na eche Sarah na fachire afọ ohene ama na be pa chew enti ono ne de na ekokoda batenya nai linzinu wakopa sama wo ukuru wi ni no wa ukuru wi ni na ono amanfo twetwa omo twese ne ble no na ma ono wi ni be ma ono wi ni wi a on social media amanfo twenwa no request ena asem na critical mesi mi kotel na adwuma mko aso na me penema no because odidi ma tebe do se me ni shia se be ma to be man to man so engineer na mama wo say ya trawo because of this cause to champagne we na Jimmy this cause to champagne we Jimmy no am for supporting it no obi e Jimmy free yo emra no mbedi we kwa to yem Jimmy free emra no mbedi pa emra no mbedi am for amabobo omudi no omlese no mate list ne de hu hia pa Wouldn't say, I'm watching me. No, when say, yeah, the me call Ghana, you wouldn't tell me Ghana. Now, me do Ghana, then, match a cry and 3 months. Oh, now, so the you know, I had any problem. The list, no, the list, keep near them, the Sadat. Me young call, you know, me young call Ghana, I'm out for much as you. Ah, yo, to that. Me do Ghana say, Kima, a chroma week be a got black, only black up and black. Week be a mobile, best at yes, Muslim. And then Hanover some more. What a Brabby. What a formation be sick a crap. What I say, hi, what a Fabicia, the message to Abba. Now, so less than a day. Buano, I'm the Sadat and the girlfriend, because my dressing, you know, with my minimum power. Tim the Sadat. I'm the tell Steve your whole life. Mate. So no I am because I'm for whom Mate. Tim the Bama. Na donkey, Hanover do donkey new girl. Donkey new girl no plan now. Or donkey new girl no see no bokutia. Madam Fosano. What do I see out of your phone neighbor? What do your phone neighbor? What do you bring back? Your four. That's a pa. That's a pa. I mean, sure. I saw immediate tattoo. Only don't create me country. Master Bako say, I saw them on the entire no mum prima wali and masono. Sir Pastor no tia saw them on to me, she said, I saw our pastor no shama wali and batwa. On me G pastor no, ne pastor ne finito. On me come from I saw them on my yacht.
Yes, o ma. So for this room, okay, no. You record on because okay street I say so for the say. Until your more come up, I'm not sure no more. You're my sorry. It is a social plan. No, what you can eat is that into okay. Pasiapo, yeah, they come there. More often than I'm on a moped. I'm done. This car throw a game or so. And what you better bontino. Hey, this car caught you better bontino and then go see a badia. And Jamunina Mokeba. Hey, and a very critical. Of course. Some minimum for my due or motive. Some of that would be a do another for the year. No, naked picture. No, so madam for you, dear, naked picture. Nelson, open your best car to am training the enemy. The tattoo bosono. Of course, because minimum baby somehow no my year your motor now I don't know Jimmy the and the Jimmy minimum conform yet to walk video. Ultimately in Sabu, ultimately a logo being some man no more than it does now. Hey, another trouble. What a trouble Nagana for some the message from Abasubi. Say, what beam? Mamma enjoy your program. On about that macabre no. What Jimmy Snow be a Castiati crewman team to Adaka Jimmy 47. Medas and Coupon Shabasa Sabium Brapani. I was a force of Pepper Musofa Japan, aka in Casamuki Kong. Sadat, me say, oh, bottom 7 macabre say. Say, win him, now do was some by my wife for Pebiso. Or ban a dear near day, or bar, Nasem, or Klumpo. Ejeje so bokoboko no kwa champagne se wa gina mo trimu nyina epo kan asia boy small boy te se wo oba botamfo na wona ne tia na chi se park so oba wonyemu a na no nsuo ase ye de pan ene si wo aboa wo se wo me yere no wonyem no tema me yere nyem na ma kwa hu no oba na wonyema ne ho akono ne ho akono kwa asia boy maka chiro wo Metro Tamako who speak what you craft by a German for what you are. I will expose you. Now, was possession of the Medocoma buying. Macato market all. And then you know, never be a cover Joe or home by a ring shower. Kaona call the Metro Germany. Go up for them, assembly about and found what I call there, but assemble now the water room. Now be Dimatem, because Sammy Adon Bonnet, wouldn't you? Papa, me dear, on the Devan, whenever I'm there. Bonne benam dia o dwan ni be matse kwa se jai apono ni chance no ate me no wanu ate oba fu na one ne tena ni jimie no ntimi ntofo no sa kwa se ba na ho ya o hu sa me yiri ya adwane a o start o se Sadat ma ba wonu musem nyina mesa expose big time e ho na me kire wo won krata asem na obi bia kwa se ya se ma se de ma ona asole article 25 emu ha o jimie no wa bodam June July wo de ko se nko Besie achi wo e ba te kwakwa wo Sadat metal kwakwa we a strong warning na me catch but one we nyina achi no e social media one na metal but in krata se mu de I'll deal with you some sim twa man for two me do buy escape goat wo me do buy escape goat me do buy start with Germany ya no one say what jimi because me nya dwon boni ma obi o but wo de wa be come atamfo wo ya metamfo kese pa wo ya metamfo kese wa bodam start na pack onioma efiri oba na fi honom na nya aban e na wa be enjoy wo no kwasia boy me no obi abone a wo de medu bone wo me oba nsem won address so carry o kan se ma oda ne ma da bremo ma post no ma da bremo me won address ni bia ma dona den kwasia boy so oni na Adwenepahene asem no ba na kamisa be kan wo de fala na akọ kan wo de na akọ kan wo de ba to bibi ba oni no kore no won kan no kore na hye suma se na pia ne o ma ka tro I'm coming for you. Where social media warning, but me sad wo ko. Mema job center for etwa musikam. Mark it on the wall. Mema job center for etwa ban sikam me evidence of evidence. Me proof. Me timi ka ba Frankfurt unimeo. Timi ka ba because me bo to watch ma take pictures of pictures. Baby opake o car. Tama wo refi nyina ma take pictures because all your bodam for. Me mini watch it. So say besrem ne ba na say wa yes asia me mafia so sim chairman for tum we be first person o Germany a me set record na me wie ya masaba dan ni pass o social media so me I never want to say just 2 hours 30 minutes but me can kita me no me the 1 hour 45 minutes eduru Frankfurt me ye wuja me ye wuja ma ba wonom but we hu me twitwa pictures tama na so sa o jogging bi na o jokoto sa o top ya be na se wa hoodie bi no na jokoto na o ko no ni na me tete
take pictures 24/7 masada for obi a wote Frankfurt wo so a obe take pictures e ma me day in day out wo free fie a wo ko banyina videos bibia me ma job center for etwa wo sikem obe bre wo abuchira next time Adwenepahene na semba obe kanokore na wagya wo jimie no trending issue ba obi okon fa so kan de but wey e namfofo a meni nipa me na di agro na so nipa na di agro ana won kanokore misha na anu ye on papa me da ye wonya me bisa o onuru ho seconds ti study betwa sikem you know na ko you address fa beto fio na mo evidence bia data mo oda no man de ba nyina ye be ko answer na behold e be check bia na address da ni abogum na check data wo de ba krum wa eno bibia so se me twani patum dam do be example maka chom do nya me kama me wo shefom sanda wo be chere ma me asena me social media so me ka wo menye court sem ne yisemu but me mafia wo me ma won krata asem eno bibia no be bre wo papa me fa nko adru so me be famra kwan so wonu asem ti me be dili wo abodam e wo sa me fa nkrato asia boy wo nim nyansa na baba be jimi udi nkobesi kwa sampanyi we ya nkobesi kwa sampanyi wo gina wa wo kan ma metwe na ma metwe kwa sia me na me kan ma metwe ne koso ne wa hwe kro na yese bra wa ga bia me ma metwe ayira wo ma metwe mo ji atempa ma metwe ne koso ne wa hwe kro na yese bra wa ga bia me ma metwe ayira wo ma metwe mo ji atempa ma metwe ne koso ne wa hwe kro na yese bra wa ga bia me ma metwe ayira wo ma metwe mo ji atempa ma metwe ne koso ne wa hwe kro na yese bra wa ga bia me ma metwe ayira wo ma metwe atempa ma metwe ne koso ne wa hwe kro na yese bra wa ga bia me ma metwe ayira wo ma metwe Odo, mi ko kroma ba o. Na mpato ko edo he ma. Mi wo fa bie mo se mi nsa mi ska wo Ghana. Ah, ma me na so wo fa nsa mi ska nu kwa so kokro. Na ma ye ne dey. It's na so Sunday. E kwa ba so na me. Me announce tap nka. Dia. Tap send. Na no so ye dia. Apo aba obi ada no dugu no phone so. Na wo dey register this and this ka kofi. Ayente na hwe. Sa. Na wo kwa mo te ko trace ka extra. Ma me sra me kan for tap send amount. So you so iPhone and also betam. No app store. No download the Google phone so. Android phone so. No Google Play. No download the Google phone so. Mesra. And I will send the so mesra o first transaction be no. Why so we hear promo code. Mo so ba Adwenepahene. Adwenepahene e the good. Yes, ntim pacho. Wo boguma, wo Europe kwa da wo benya €5 free. Mame. Odo. Na se wa da fokusa so ya won ya sa. Hwe na ho ya. Me se me tona me no fu na ni brama na me come for divine pills e ma no se wa kwa bio the divine pills or that ba no and na wadan for go so akwa bi se no toro no for boss ano hu se no fu ne to na hyehyɛ because that be no complain so for to no fu ni bi yo and the divine pills na wadan for go so ya and de why kwa jama na ni breto atwa wo ho no ani and ebusu e ka for divine pills amamo na ade wo krampo ne se divine pills na ngasa no a mass stretch mass e wo mo ho mame stretch mass wo ma ho mo pun so me so kota pills na wo no mo a stretch mass e be kwa no aso bo beki TV Adwenepahene TV wo no fo no so e be hyehye no wa wo pe no fo akese wo no fo no e te se medie ni bi no wa wo pe to akese no divine pills e ye bue mame na no wa ye din sei odo na me nye din sai adentia mi ko me sister fie ni tiri hu nyina ni mo ni na kuku wo sister tiri hu kuku ai eno na ye odadwene no ai me dadwene ka David men ha ho kura mame me kafo hair TLC amount hair TLC or UK me say mame wow tiri hu kuku se me say kura da emro aforo kura be jemma ya no young boys na afa sa omoton enku kama pa utiri nyumbe se na ha wo da video ye twagui the way video twagui o enku no nomda ye nwina se na ha sa no obu natural hair me ka se utiri nya popo utiri nya kukuo ene bibia no ukoto health TLC obema utiri nwina se na ha so chen nye mintumrika ene mesra ka ho na ko omo UK omo namba na gusu no me abusu worldwide be o me should that blow the nyaso be buy Adwenepahene TV na se beki TV obenya discount e wo hono health TLC enkuwe kama papa be se mere wafo na omo boduku na se metu mutiri hoe samata Awusasa papa mo so fa Adwenepahene aka enkrata mu King Kong aka Fufokin sabi me so nkwase asem so wajimi a me do jimi sem ma woni pa be tumi fo se me ntwa issue no so but ene no me san ye announcement wa say Sadat we die me ntwa na asem so ne ntwa so chena because wajimi e wo Germany ha che onye madamfo me hia no but me boa no bebre me wale oba bi
oba birthday mito we the maw na mato we the maw no yere na ma yesi na ma yesi obeka se mbetena ba beka e nkurasem nye nkurasem ojim yenti na mte amekasa no but wo me no obehia mekire o se wabodam mekire o se wo nukwa so beta social media ebo aban bi achi ko wangasa no ye mampofo abusham dum Besie amedam ase ye besan ehia bim Sadat me fro say 3 times o yere encho binya letter free job center me deal with you next time o ka Adwenepahene asem a obesua nyansa abodam nko Besie no adenta wontimi enka nyansa fa nche no me expose mu nyina wonu mu sem ne nko Besie no masem mbetime nka bi